Unutrašnje borbe u Rimu. Rimska osvajanja dovela su do promjene u životu rimskih građana. Rimski seljak bio je odvojen od zemlje dugotrajnim ratnim odsustvima. Poslove na zemlji preuzeli su ostali članovi porodice. Ovakva situacija je dovodila do slabog obrađivanja polja i smanjenja prihoda seljaka, te njihovog siromašenja. Propadanje i siromašenje rimskog građanstva koristili su bogati zemljoposjednici koji su jeftino dolazili do imanja seljaka. Na ovaj način su stvarali velika imanja, latifundije, na kojima je radio veliki broj robova. Bogati rimski građani, nobili, koristili su svoje bogatstvo i kupovali glasove siromašnih građana kako bi prigrabili što više državnih položaja. Propadanje rimskih seljaka i građanstva pokušali su reformama zaustaviti braća Grah. Ove reforme imale su za cilj da se osiromašenim slojevima stanovništva podijele državna imanja i na taj način zaustavi njihovo dalje propadanje. Nakon smrti braće Grah, senat je zaustavio reforme. Krajem 2. vijeka prije nove ere u Rimu su počeli izbijati ustanci robova. Najveći ustanak je izbio u Capui 73. godine prije nove ere. Vođa ustanka bio je Spartak, pa po njemu ustanak nazivamo Spartakov ustanak. U ovom ustanku učestvovalo je oko 70.000 robova. Nakon 2 godine borbe ustanak je ugušen, a oko 6.000 zarobljenih ustanika je za kaznu razapeto duž puta od Capue do Rima.